دکتور فرید سعدون اکادمیسین و شیروکار سیاسیش قامشلو لگل منه. دکتور دما تخوش بت بخیر هاتی اما بحثا روش سیاسی بکن چما افتشتا چید به هر تشتک الباکور کورسان چید به دما پککی تی توان بار کرن ترکیه اکثر شر خود روجاوی کورسان ده دست بیک از وید خازم بزارم نه روش الجماعت شوایه ایرشانه یا روش آرامه ایوار باش بخوای یعنی روش آرام جالیه سیویلا یعنی تو برانا که چید بیش تو برانا که آزمانیه یعنی بارگه هنگتین ارمانج گرتن اوانا وقتشتن هاتن نقاندن يعني يكو الوانات خن نمازه يعني الجرخانيات بخن چه دزگه ای خدمت گزاریه هبن لدخن دخوازن يعني استاتویا روجاوی کردستان هي بحر في يعني معيشت خلقي جيان خلقي تكف اصلانگي كده والبيت برا هانيج يعني خلق دجي قصدي رابن دجي ريفريا خسر رابن يعني البيت كي وقتشتكي يعني للتبلهديه كان لانیه که بنا بلد چه بده انو چر جبوچه يعني تم امتن ارماج گرتن و ام دبن هدف جيريشن ترکار دماغ پگاکی و ترکیه کبن آسانگی که به اویاجی يعني مکارن بیشن بویره که و نما تقینه که بویره که تی دوبار کرن هر گه آستانگی که چیت بد نبره پگاکی و ترکیه ریش خاطین سر روجاوای کردستان يعني مکارن بیشن بهتری وینا روجاوای کردستان بویه نجاره که سرکه او پرزگریکا که سرکی مازنگ و گرنگ جه ترکار دخوازن وینا بهرکینه جه بر ولوجی تم بری خودن روج آباش بر مترسینه که مازن جه بده کرد بینن که روجه که روجان روجاوی کردستان ببه جه وکا اتونومیه که ببه ریبریه که پیناسیه که ناب دولتی به هدم اوانات نارنگ و مترسینه که لسر سینور وانا چه که لسر روشا وانای نتوی ترکی چه که بر ولو بری خودن روج آبا جیان دکتور فرید جیان نورماله يعني نهال الويدري هر کس جیان خوی آسایی دوام دکه ایرو يعني دزگه هاتو من داستاندن جبوگ يعني تقامينا كتشيد دي إيريشا كأزماني تشيد ده خلق سيفيل تيدا ندم قرباني إجبار ولوجي يعني الروشة فرمي يعني أم بيجن دزگه دبستان أو أنا زانينگه أو يا راوستيابو جه ترسن يعني بهدف قرتن جاليه تو باران كرنا ازماني ده دكتور تهديدك جدي يا روج افاي كورساني لسر تركيا هيا حتى كو تركيا مثلا هر تشتك لباكور تشي ببا يكسر ايرشي روج افاي كورساني بك يعني براسيك وقت خطي يعني كده عند كلام قناغه كانوا ده يعني دبلوماسيه وسياسه كانوا تنشو باندن بيشتي شرع اسرائيل غزه ولبنان ده وتيخ يعني كرنج يعني ورجلاتا كنابين نو دس بيبك وبي اواكرن يعني ونخش نو بين تشيكرن واواكرن اجبروا لو تركيا خد بين دم ترسينا هاني ده اجبر او دولتك هرميه منظنه وقالك برجاندين ويناد سوريا دهنه دولتين هاوردير دهنه لازم رجع يعني بروجيا قتشو باندن انا كاج علي امريكا واسرائيل واوروبا ضد فرمده جهر سري وتركيا بخشي وبي ارماج قرتن واواجي تغلي نقشه نه بده جبروا له ليدنا رينا يعني جويروج ابا ووكا بيشروجا كبينا هذا جبب كانتونا كذا بدفرك يعني او دفر هانته كذا بين ربابريك سر بخده ومترسينه كي مازن سر تركاشيه كي ودزدريجيه كدم تر تركي شبله انا يعني سر راجي عندنا يا لكويدر به حطاني يعني سر كرداين فيده بن قصده بن تين سر زمان جي ما ام دخوازن يعني هبديتنا كتركار شيء بلهباتنا كهبركتنا كهذا يعني دانوستاندنا ديالوج كهذا امبيان شارع سركرنا كجيبه برزغريكا هاني ام تشر وت مترسين لسر تركا چناكن باشه اف في ايرشا كل انقره تشي بوي تشود بيني يعني مثلا الروجه كده بحثوية كده كر سروكي بكي اوجلان بتشل البرلمان التركي باخفه اوجلانجي بشرا بريا برازي خو پیامک داغو از آمده ما ویس شراوستینم بکم مسئله که سیاسی قانونی عینی روژه دا دکتور ایرش شکت چکداری لترکی چید با و پکک سوجدار تیدیتن پشت راجی ترکی ایرشی روژ آوای کردستانه دکه يعني دنرين عمد أفايا جريداي باق ورتين ناب دولتي كشيد بالسر أستاك ناب دولتي بهتر أبيا وبه شيرو بكرن نجريداي به
داخیانیا ترکیه و گوی هفدیتنه که با جلان رچیده ده یا و دانستاندنه که برز اول جلان رچیده بجو یعنی چهار سرکرنا پرسا کردی ل ترکیه اویا و گریدای بهتر وقت مگوت یعنی به نقشه نو آرو جلات نادین و بینا و گریدای بجبر ترکیه سر اصلا ناف دولتی آنها که پیشتا خود ده دولت رو آباد ده امریکا و ده اروپا برای خود ده روحلات ده هندی و ده صینه و ده روسیا بشداری بریکس ده بشداری شنگهای ده بشداری افریقاستین بازرگانی ناف دولتی ده خطاوانای بترو یعنی دانستاندنه که نابرا بوتین و اردوغان دی چیه بون لسر آوا کرنا یعنی وستگه که غازه ده هندره ترکیه ده مجارن منظر بهتر هنه ترکیه برای خود ده اویاجی نرازی بونه که امریکا اروپیا لسر هي ابيات وك خرابي كان جي بروجي امريكا وابوريا امريكي ودبلوماسي وسياسه امريكي دبر مدى دقيقه دجبرولوجي يعني اجيا وقت غاوا اردوغان واغا دا بيجي حكومه تركي واغا دا بيجي بالي روهلات ودوله اسيا وروس وهند وصينيه دا بيجي امريكي والتجاري جي نرازي بن وك يعني بندك الكشاوينا دين بهتر يعني وتشتكى تقمينا كوصها شيء بالند ساعات هذا حاضر كنجيرتي ديتنو بلان ويناتين دانين وشوا جيب جيب ده دو ساعات هاني ده هم عين دمي دماغون دولة بخشلي يا أزغر أزل سر راجعندني بيج آمدن جبوا جرا سركنا برسا كردي دو تركيا ده دسوي ساعات ده أف بويرا هاني بقومه يعني أف نتقينا كبتشوك كتكك بيرا بيا هذا كرتشو كاربه پیرا به تقنیه هنای چک اب تقنیه هنای لسر فابریکات برهمن ازمانی چه که لسر یعنی فابریکات هلیکوپتر درون ای موشک ازمانی یعنی دبره که گلک گرنگ جو ترکیه وقت سمبول که یه چک کرنا پیش سازی ترکیه بخواه یعنی سمبول که ترکیه رای انو اویاج وقت سربستیه که وقت امچاوا بیشن یعنی ترکیه که اصلا که هلیکوپتر ودرونا تشيدك دمج وبفابريك بخوا هدف دقرن افواياجي نمايا كجلكي مظن في حكومتها تركيا يك بتنا خويا دي اندام بتنا فراجم كلاشنكوف ويريش بك نكان بدشتي باش افجين كل روج افاي كورسانه تينا بمباران كرين دكتور جين نفوذ امريكا يعني امريكا حتى كنجي وها بيدنگ بلهم بريفان ايرشين تركيا هف پیمانی امریکا و هسته کدری دمینه دما که ترکیه بخوازوان جهان بمباران بود که احتمال چند مدران یعنی ند زیده دوری بارگاه این امریکی بنجی اف جهین کتینا بمباران کرن يعني ابتشتكي الديار فاتي دوباره كرن زيدي جاركه يعني تم ابدبر ان هانتين تو باران كرن وجالين درون تركا تين هدف كرتن يعني امريكا خو بيدنگ دكه وخرازاي دكه قد بيجي يعني هاي مجبا تو برانات سنية أمريكا قد بينه وكهف البندك قصدت شر داعش بهزم ترور ده أو ندوي درباري شركي بتركار بك أد بيجم يعني أمريكا بيحتر فشار تركيا دقيق كارب يعني وينا بكشين بالي خده وجوه چارچوبا ناتو درنك ببري خونه داليه روسا امریکا دوی درباره هانه دی نه درباره برابانی که دبر قصدی بک یا برابانی که دبر روجاوین کردستان بک لتش تک سینورا که جوا تو باران کنار های او سینور هانه امریکی داتن یعنی ایریشک بجی توپو تانگن ترکا درباسی اردا روجاوا ده اوای حطانا نکاتشتکی قدغه جالین امریکا بنه له اوایا بده له درفدک دای ترکا جبو زیادتر يعني تكلنا برا امريكا وتركيا بالي خرابوني دمر في درفت تركيا ابتو بران كرني ازماني تشي ددن يعني الجورنرين امريكا اجاجي ت زررك منظن يعني ازان منظن ناگين هزن قصد بهتر افانا بارگهن خدمت گزاريتين ارماج گرتن وبهتر تعدل ملت ده الخلق روج اواز به جبرولوجي امريكي حطاني انا كا جبوگ نگين استا گدریه دانستاندن ترکیه به گرتن یا ترکیه یک جار برای خود روسا امریکی وانا رد ماکن بله مالطافا قال لك سباس دكتور فريد سعدون اكاديميسيان كرد قامشلو